hari ikindi gihugu ngiye kubabwiraho naho mvuga ko gishobora kuba naho kiri inyuma ariko kiri muri aka karere. Igihugu bita Uburundi. Murabizi neza ko muri ibi biganiro byose icyo byajyaga kuba Burundi hazagamo akantu. Ni kenshi bakoze ibiganiro muri Angola, bakora ibiganiro muri Kenya, bakora ibiganiro muri Qatar, ariko nta gihe bitanga igisubizo. Aha hantu rero njyewe icyo nshaka kubereka kirimo ahantu mu by'ukuri Congo ishobora kuba hari umuntu uyiri inyuma cyangwa se izindi mbaraga ziyiri inyuma zigana na Tshisekedi zifuza ko nta mahoro agomba kuboneka, kuko hari impamvu ndi bugaragaze mu byiciro bibiri. Iyo turimo avuga ibintu byo gusetsa ibindi abarimo aragaruka ku Rwanda. Kongeye kuba ikaze bakunzi bacu mu kwereka ko mudukurikira umunsi turabashimira iby'agaciro gakomeye cyane. Hari umuvandimwe wacu watwandikiye adusaba kuzamubwira ko ari amasezerano Congo n'u Rwanda bagiye kuzasinyana agomba gusinywa mu kwezi kwa Kamena k'uyu mwaka wa 2025. Ariko icyo nshaka kubanza kumubwira, aya masezerano barimo barategura gusinya ni amasezerano azaba ashingiye ku bukungu cyane. Impamvu ntangiye kuvuga ko amasezerano azasinya ari ay'ubukungu cyane kurusha ikibazo kiri muri Congo nyirizina. Ubu ikibazo kiri muri Congo nyirizina ni M23 ku ruhande rwa Congo, ku ruhande rw'u Rwanda ni icya FDLR. Rero aba bose ni ikibazo kuri ibi bihugu, ariko ibibazo bafite biratandukanye. Bamwe bararwana baharanira ko bashaka uburenganzira bwabo, ubwo ni M23 kugira ngo nawe babarwe nk'abaturage nk'abene igihugu ba Congo kandi bagomba kubona amahoro n'umutekano mu buryo burambye. FDLR ni umutwe wasize ukoze amahano hano mu Rwanda ya Jenoside. Abo leta y'u Rwanda irabashaka kandi Congo ntiyishaka kubatanga, kandi n'ubu baracyateza ikibazo mu karere. Korahindukira bagakora ibitero shuma ndetse ko bidaheruka basanga nabwo bari ikibazo, bakazana na propaganda cyangwa se urundi rwango mu Banyarwanda babicishije umurongo wabo biyemeje, amahame yabo, ideoloji biyemeje yabo. Ikindi twagarukaho ubu tuvugana ubu nubwo barimo barasinyana, ariko icya mbere bashaka ko bashyira nk'umukono cyane ni uko amahoro yawe akaboneka kugira ngo n'ubucuruzi bubashe kugerwaho. Uyu muvandimwe yatubajije ati ese kuko Congo aya masezerano agiye gusinyana n'u Rwanda, mugendeye ko ibintu bihagaze, ubona amahoro azaboneka koko ku buryo n'izo business zizagenda? Icyo ushaka kumwereka cyo business birashoboka ko izakorwa y'amabuye ikajya muri Congo agatunganywa mu Rwanda, byo birashoboka wenda ku kigero cya hagati ya 70 na 30%. Ubusezeranyije ko bishoboka cyane, ariko kugaruka ko amahoro ho birasa nk'ibigoye, kuko impamvu ngaruka kuri iki kintu vuga ko bisa nk'ibigoye, hari amasezerano M23 yagiye asinyana na M23 leta ya Congo ikayarengaho. Hari kenshi yagiye isaba agahenge kugira ngo ibintu bimwe na bimwe bijye ku murongo, ahubwo bikarangira aho kugira ngo ako gahenge kubahirizwe, ahubwo kakaba ari nk'agahenge kugira ngo Congo yitegure ishaka ubushobozi bwo guhangana na M23. M23 ntako itagerageje ngo ibabwire ko intego atari gufata Congo, ahubwo intego ari ukugira ngo isabe uburenganzira nayo ibashe kumva, ibashe kubaho, babashe kubaho nk'abaturage bafite amahoro arambye. Ibyo bintu Congo byarayinaniye. Ni kenshi bakoze ibiganiro muri Angola, bakora ibiganiro muri Kenya, bakora ibiganiro muri Qatar, ariko nta gihe bitanga igisubizo.
aha hantu rero njyewe icyo nshaka kubereka kirimo ahantu mu by'ukuri Kongo ishobora kuba hari umuntu uyiri inyuma cyangwa se izindi mbaraga ziyiri inyuma zigana na Tshisekedi zifuza ko nta mahoro agomba kuboneka, kuko hari impamvu ndi bugaragaza. Ntabwo bambwira ngo ibiganiro byose bimaze igihe bagerageza ko byaba bikaba bigeze kugeza n'ubu nta gisubizo biratanga, bakava nk'ahantu runaka babyemeranyijeho bikarangira nta kintu na kimwe gikozwe, bakava bemeranyije ariko byagera muri Kongo umurongo bari bafashe ukabwahindutse. Ntabwo bambwira ngo igihe abahuza bose bagerageje kubahuza bose ntabwo ari injiji, ni abantu b'abahanga, ariko iki Tshisekedi ashobora kubigana atabikeneye bitewe n'aho afite izindi mbaraga. Ashobora kuba afite igihugu kimuri inyuma cyangwa se ibihugu runaka bimuri inyuma, ni ukuvuga ati ibiganiro mubireka, bimuganire ntimubyubahirize. Niyo mpamvu ubona Kongo kugira ngo amahoro yawo azaboneke bizagorana, no kugira ngo uzanakore na business uruhande rumwe ushobora gukunda, ariko mu buryo bw'amahoro arambye muri Kongo mbona ari ikintu kitazapfa gushoboka. Hari ikindi gihugu ngiye kubabwiraho naho mvuga ko gishobora kuba naho kiri inyuma ariko kiri muri aka karere, igihugu bita Uburundi. Barabizi neza ko muri ibi biganiro byose icyo byajyaga kuba Burundi hazagamo akantu, kandi ibyagejeje kubera Tanzania byahuzaga SADC na East Africa. Barabizi Burundi ntabwo iyo nama bayibonetseho, havutse ngo ikibazo ngo cya telefone ngo barahamagara ngo telefone bigira ikibazo cy'amanetiwaka, ariko ntabwo natekereza ko nk'umuntu w'umuperezida w'igihugu noneho atari no kuvuga ngo ni perezida w'ishyirahamwe, ni perezida w'igihugu utabura netiwaka. Ako kantu ntabwo murakumva, ni gute wabura netiwaka uri perezida mu gihe n'umuturage wo muri icyo gihugu cy'u Burundi atabasha kuyibura? Ushobora guhamagara umuturage wo mu Burundi ukamuhamagara kuri WhatsApp video call mukavugana, audio call mukavugana. Ni gute n'umukuru w'igihugu abura network? Ko nta kanyuzemo. Twigarukire hano Uburundi, murabizi amaze iminsi bavuga ku mvugo y'urwango, yakumva kumva perezida w'Uburundi ariteruye, ubundi sigamo abantu mufata mu byiciro bibiri. Yatarimo avuga ibintu byo gusetsa, ibindi abarimo aragaruka ku Rwanda, agaruka ku Rwanda avuga uko abyumva ibintu, ariko nk'umukuru w'igihugu ntabwo yakabaye avuga ibintu byose ko abibonye, ko burya aba ari umuntu uhagarariye igihugu, kandi umuntu uhagarariye igihugu aba agomba kuba akarorero k'abayobora. Ntabwo uzafata ngo utaramire ku gihugu uhora uvuga ngo igihugu ni ikibazo, wirirwa ubeshya abaturage ubatera ubwoba. Ibintu ni bibi cyane kuko bituma bisenya icyerekezo cy'igihugu, bigatuma n'igihugu uyoboye gisuzugurwa ku ruhando mpuzamahanga, kuko ntabwo abavuga inkuru yakubaka igihugu, ntabwo abavuga inkuru ya diplomasi, ni inkuru isenya diplomasi y'ibihugu. Kandi buriya nta gihugu kigira umwanzi uhoraho, yakaba iki kintu perezida w'Uburundi agikosora, kuko birashoboka ko uyu munsi ibintu bitameze neza bitewe n'uko yumva ibintu, kuko yumva ibintu nta kibazo kirimo, birashoboka ko afite ukuri, ariko si ukuri afite aragaragara imbere y'abaturage kugira ngo batamubonamo nk'ikibazo. Uburundi bwakomeje kugaragara mu bihugu bidafite ubukungu bumeze neza. Barabizi bafite ibiciro biri hejuru, bafite peteroli yabaye ikibazo. Ni ikintu perezida w'Uburundi yakabaye ashyiramo imbaraga tukaganira. Kuba ejo bundi leta y'u Rwanda bigarutse bavuga ati Uburundi tugiye gukora ibiganiro bikananirana. Bayoboye ikibazo kiri ku Burundi gituma ibiganiro bidakunda, barajya gukora ibiganiro Kongo na M23, Burundi bukabyitambika. Impamvu mvuga ko Burundi bwitambika ibyo biganiro, bajya
byo gukora nk'ibiganiro, mu gihe bari mu biganiro perezida w'u Burundi akabateruye ingingo isenya u Rwanda. Bivuze ngo nta gihe igihugu kizigera gikomera cyangwa kigira izindi imbaraga mu gihe perezida w'u Burundi adashaka kuganira n'u Rwanda ngo bakemure ikibazo gihari. Kuko ntekereza ko baganiriye n'iziriya ngabo z'u Burundi zakabaye ziba muri Congo. Wenda hari iyo diri y'amafaranga, ariko nanone yibuke ko hari abenegihugu bakabaye bazamura igihugu, bakabaye bakora ibindi bikorwa remezo bibateza imbere biciye mu bucuruzi. Ntabwo umuntu acuruza igisirikare, ntabwo acuruza igisirikare mu gihe udakorera intwaro. Ibi ni ibintu by'igihe gitoya bitarambye. Ashobora kuba ari diri yaba arimo y'amamiliyari menshi, ariko ntareba abaturage abaragana. Wenda reka sintinde, turabashimiye ko utarakora subscribe uri kuyikora aho hasi. Tanga igitekerezo, ni ingenzi kuko bituma hari ukuntu natwe tubona ko hari ukuntu mudushyigikiye, kandi bigatuma ubutumwa mutanze muri komenti bukagira ikintu budusigira. Turabashimiye, mugire ibihe byiza naho utaha.